Srdačan pozdrav svim učenicima gimnazije Metković, profesorcama Dani Svaguši i Angeli Čelić i hvala vam na sudjelovanju na ovom državnom seminaru koji je završna aktivnost u Erasmus Plus projektu o poduzetništvu. Tijekom ove 3 godine učenici i nastavnici iz 6 europskih zemalja Portugala, Grčke, Italije, Litve, Latvije i Hrvatske bavili su se razvijanjem poduzetničkih vještina. I danas ćemo malo popričati i razmijeniti dojmove i iskustva s našim učenicima, kako im je bilo, što su novo naučili i tako dalje. Evo, izvoli Dane. Upali zvuk. Ispričavam se, evo, pozdrav i od mene svim nazočnima. Pa ja bih vas htjela pitati, budući ste bili sudionici u ovom projektu, da nam vi kažete koje ste vi prednosti doživjeli kao sudionik ovog projekta, pa može li svatko ponaosob reći neke benefite koje je on dobio kao sudionik projekta. Evo, možeš li ti, Antone, molim te, za početak nešto reći o tome? Naravno, da projekt nas je naučio u stvari kako razvijeti te poduzetničke vještine koje ćemo koristiti u svakodnevnom životu, dakle nakon što završimo same fakultete, a možda čak i nakon gimnazije. Smatram bio jako dobar, prije svega zbog vještina koje smo naučili, prezentacijskih vještina, a i zbog tih nekih poduzetničkih planova koje smo trebali razviti. I smatram da definitivno da će dobro doći u život. Hvala ti, Antone. Gabriele, možeš li nam ti nešto reći? Što si ti još dobio? Evo, Anton je nešto spomenuo, imaš li ti još nešto dodati? Pa evo, ja bih rekao, najvažnije nekako što smo naučili su prezentacijske vještine, naravno i cijela priča o poduzetništvu, o organizaciji posla. S time da je meni osobno najznačajnije bilo upoznavanje novih kultura, drugih ljudi iz različitih dijelova svijeta i slično. Dobro. Nika? Evo, ja mislim da ono što će meni uvijek ostati u sjećanju je to što smo zapravo tih tjedan dana uvijek bili u timovima gdje smo bili pomiješani, znači ljudi iz različitih država, i kad smo radili biznis modele svako je davao neke svoje ideje i onda smo shvatili kako zapravo zajedno možemo od tako nekakvih malih ideja stvoriti nešto veće. I to mi je ovako bilo najljepše kod ovog projekta. Dobro, evo može i Sara nešto reći. Meni je bilo najzanimljivije vidjeti, točno naučiti kako način razmišljanja i način rješavanja problema, kao što smo imali na onom listu za razvijanje ideja i sam taj cijeli proces toga i kako smo trebali sa drugima na našem nematerinjem jeziku razvijati i razmišljati o tim idejama. Odlično. A Gorane, koje si ti vještine razvio kao sudionik projekta? Pa evo, s tim da sam bio 2 puta čak, htio bi se pohvaliti i istaknuti da sam naučio mnogo stvari. Na primjer, na Siciliji smo učili o zaštiti vinove loze i uglavnom na tu temu, dok smo u Litvi se brinuli o zaštiti vode. Iako sam cijeli svoj život bio u okruženju vinove loze, pošto mi se djed bavi, tek sam tamo shvatio neke bitne stvari za koje ja uopće nisam shvaćao za što je sve potrebno da bi to rodilo plodom onako kako je to i treba. Odlično. Luka, možeš li nam ti nešto dodati? Luka, Ante, slušaj. Da, to sam. Jednostavno, ovaj projekt je meni osobno bio zanimljiv i od njega sam naučio naravno mnogo stvari, a najznačajniji benefiti meni su bili to što sam naučio više o samome pojmu poduzetništva i što sam naučio, što sam naravno upoznao više ljudi iz raznih država i raznih kultura i
Tako. I isto mi je dobro bilo to što svaki put kad smo radili neke aktivnosti, bile su naravno različite, nije nikada ništa bilo isto. Klara? Evo ja bih voljela spomenuti nešto što je bilo u mom zapravo u Portugalu, to je rad s ljudima koji imaju neke poteškoće u razvoju. Zapravo bih voljela spomenuti kako se od tih ljudi može dosta toga naučiti, kako sam ja prva naučila i da me to zapravo više osvijestilo o svemu tome. Odlično, hvala vam. Evo ti si sad Dane, spomenula. Može? Reci. Oprosti, evo samo ću se ubaciti, spomenuli su i Goran i Klara ove specifičnosti i to je ono po mom mišljenju kao nastavniku super bilo u ovom projektu, osim što je bio naglasak na razvijanju poduzetničkih vještina, svaka mobilnost imala svoju specifičnost. Tako da su u Portugalu je bio naglasak na inkluziju i migrante, u Latviji na rodnu ravnopravnost, u Hrvatskoj je bila tema ekološka proizvodnja, u Grčkoj obnovljivi izvori energije, u Litvi upravljanje otpadom, tako da su kroz te specifične teme razvijali poslovne modele. Evo. Zvuk. Mogu se još malo nadovezati, pa onda možete i vi nešto pitati. Da ne postavljam samo ja pitanje, možete se i vi drugi uključiti, ali evo ja bih htjela još samo nešto spomenuti, budući je to spomenula Klara za ove osobe s teškoćama. Mi smo i u Hrvatskoj posjetili u Međugorju, ako se sjećate, jednu udrugu i onda zanima me, na primjer, vaše mišljenje, je li društvo dovoljno ima empatije prema takvim osobama i jeste li vi osvijestili doista da takvi ljudi u potrebi postoje oko nas, da su oni jednako vrijedni kao mi i da možda društvo o njima dovoljno ne brine. Imate li možda neku ideju kako bismo i njima poboljšali kvalitetu života? Jeste vidjeli kako je to bilo? Evo, može, slobodno, ko želi, neka se javi. Pa, to iskustvo u Međugorju zapravo je bilo jako i dirljivo, zato što, iako su ti ljudi, to su ljudi s mentalnim poteškoćama, oni su na jedan drugačiji način pokazali svoju ljubav prema nama i njihovu radost što smo mi uopće tamo i došli, što su neki ljudi pokazali interes za to što oni tamo rade. I u današnjem svijetu puno se zapravo priča o tome kako oni trebaju biti uključeni, mnoge organizacije, projekti, projekti s tim ljudima, ali svejedno mislim da oni u današnjem svijetu još im fali one empatije od ostalih ljudi da bi se osjećali što najprihvatljivije što mogu. Ima li još netko nešto od vas dodat, možda vezano za ovo pitanje? Da se slažete s Goranom, je li bi neko nešto još dodao? Ja se mogu nadovezati. Evo, Antone, možeš ti. Pa ja mislim da je definitivno uključenost takvih ljudi u današnje društvo važno, jer su oni ljudi kao i mi, zapravo trebamo im pružiti tu podršku, jer nisu rođeni možda s istim, kako bi sad to rekao, istim mogućnostima kao i mi. Definitivno da ima tu prostora za rad, ali treba pohvaliti djelovanje svakakvih udruga koje već rade taj posao. Ali uvijek ima mjesta za napredak. Možeš, Nike? Ono što sam ja mislila reći i prije, to što je, ja mislim da je super bilo kod ovog projekta, je to što smo mi zapravo kao skupina iz različitih država, u bilo koje državu u kojoj smo došli, imali nekakvu priliku upoznati osobe s invaliditetom i zapravo da je ovaj projekt stvorio to da sad preko 200 mladih ljudi iz 5-6 različitih država u Europi je imalo nekakvu tu edukaciju i nekako sad ima različito razmišljanje osobama s invaliditetom nego što je to bilo prije. I evo ja bi se nadodala, imali ste i vi i mi priliku ih vidjeti u raznim okruženjima i kao njih, kao poduzetnike gdje nešto izrađuju, prodaju te svoje stvari koje rade, bilo to prehrambeni proizvodi, bilo to neki ukrasi, dekoracije.
kako rade u restoranima, kako rade u uslužnim djelatnostima i oni sa ljudima. Tako da recimo možda i vama i nama je to bila možda jedinstvena prilika da vidimo da zapravo mogu normalno biti uključeni u svakodnevni život kao i svako od nas. Ima li još netko nešto dodat vezano ili mislite da bi se moglo unaprijediti još njihova uključenost? Kako? Pa evo ja mislim da bi prvo trebali zapravo raditi na toj inkluziji, da ne bude razlika, nisam toliko, ne znam riječi iskoristiti kako da to zvuči onako kako treba, da ne budemo rastavljeni na dvije strane, nego da smo jedni takvi kakvi jesmo. Bravo, bravo, baš vam hvala na vašim razmišljanjima. Recite mi, kad smo posjećivali ove poduzetnike, jeste li imali osjećaj da ste neka znanja stekli vezano za poduzetništvo kad ste bili na licu mjesta s osobama koji su doista poduzetnici? Jeste li nešto naučili? Jesu li vas oni kako inspirirali? Mislite li da bi vi u budućnosti mogli biti poduzetnici? I da nam kažete možda s kojim izazovima biste se susretali? Što je vama nakon što ste sve to upoznali, radili i sudjelovali u radionicama, onako predstavljalo najveći izazov ako biste se u budućnosti odlučili biti poduzetnikom? Evo možda, Sara, ti, možeš li nam ti nešto? Meni je bilo zanimljivo to kad smo u sela Kroatici išli u Splitu i kako su oni od naših tradicionalnih proizvoda i tradicionalnih biljaka što imamo ovdje u nas imali jednostavnu ideju, onda su se pretvorili u ovo što sad se prodaje i što ljudi dolaze posjećivati. U kvalitetne proizvode koje svakodnevno koristimo. Je li Sara smatraš da možda postoje neki izazovi ako bi ti neku ideju smislila s nekim svojim timom za tebe koji bi ti bili možda nekakva prepreka da se time baviš? Pa da, postoje možda najveći to što smo dosta mala sredina, pa i dosta je malo, edukacija o takvim temama i problem možda ljudima dati ideju i nadu kao je ovo je dobra ideja, od ovoga se stvarno može nešto napraviti, ali mislim da bi se moglo. Evo ja ću se samo ubaciti, sad nadovezati u biti na Saru, na ovaj jedan dio što je rekla. Kad smo tek dobili projekt, kad smo počeli raditi na projektu, ja sam bila malo skeptična, zato što sve ove škole koje su nam bili partneri imaju u nastavi, u kurikulumu, ne možda obvezno svi, ali i kao izborno im se nudi tema poduzetništva i učenici tijekom svog školovanja puno rade na tim temama. Mi to u našim školama nemamo, niti se nudi, tako da sam bila malo skeptična kako će naši učenici na to reagirati. Ali, odmah nakon prve mobilnosti, sve mi je bilo jasno, u biti oni imaju hrpu ideja, kreativni su, razmišljaju dobro i o potencijalnim problemima, o benefitima, jednostavno razvili su, ja vjerujem tijekom ovog projekta, barem malo, nekakve ideje što bi im trebalo da sutra možda, ako imaju ideju da je razviju nekakav poslovni model. A kažem, bili smo skeptični zbog toga što stvarno nisu imali dosad susreta s tim. Ali evo, možda je to jedna dobra stvar koja bi se jednog dana mogla u nas poučavati u školama. Sad ne znam, možda bi li učenici volili o tome više učiti, ja ne znam. Da, evo i to možete reći, na primjer. Što biste vi savjetovali nekome da možete, vezano za to poduzetništvo, ako se uvede u kurikulum? I ja bi se samo vratila još da voljela bi da mi kažete, recimo učili ste o tome, ali koje su vam prepreke, koje ste primijetili najveće prepreke na kojim biste naišli kad bi se time bavili? Vi bi osjećali nekakav strah i koji? Evo, može Antone, izvoli.
Pa definitivno sama ta problematika prilika ponude i potražnje koju vi zapravo morate konstantno pratiti kako bi vaš proizvod ili vaša firma bili uspješni. Dakle, definitivno nekakva veća edukacija u hrvatskom školstvu bi bila potrebna da bi se razvile te vještine kod samih učenika. Tako da, to bi bila jako dobra stvar kad bi se uvela u kurikulum školski. To je to. Hvala ti. Možeš ti, Gabriele, nešto reći? Ne čujemo te. Pardon. Pa rekao bih da na ovim mobilnostima na kojima smo mi radili, definitivno je najveći problem bio jezik, to je komunikacija između jednih i drugih. Međutim, to se lako, naravno, u današnje doba, kako se kaže, premosti, to se lako riješi. Osim toga, najveća prepreka bila bi vjerojatno radna organizacija. Naravno, lako je sve to napisati na papir, međutim, provesti to još uz hrpu drugih ljudi nije baš lako, kao što smo vidjeli na projektu, ali eto, volio bi da se to nekako uključi u kurikulum. Hvala ti, Gabriele. Može li nam Klara nešto reći? Ili Luka? Evo, slobodno se javite, ne mora vas ja prozivati. Možete slobodno nešto reći. Pa evo, mogu ja reći nešto, neću odvezati sad na puno ranjih. Uglavnom, ja ovako iz toga što sam naučila tamo, nekako vola da, što se već to govorilo, da smo više uključeni, da više imamo te neke ideje u glavi, da naučimo razmišljati na takav način, jer mislim da je zapravo budućnost svakoga od nas u tome, da naučimo kreativno razmišljati, pratiti što je aktualno trenutno u današnjem svijetu, što može ljudima privući pažnju, zainteresirati ih. Naravno, postoje prepreke i strahovi, ali mislim da ako neko dovoljno uporan, da može doći do cilja. Da ti strahovi su zapravo zanemarivi u odnosu na to kako ta ideja može dobro proći, samo da se dobro provede. Hvala ti, Klara. Još netko? Nike? Luka? Mogu li ja? Može, slobodno, naravno. Pa mislim da neke prepreke koje smo mi imali je kao nedovoljna uključenost svi nas u tome što radimo, kao jezična barijera, što nismo mogli baš još što je isto i Gabriel rekao, a i možda ograničeno vrijeme preklapanja sa tome što trebamo raditi. I mislim da to sve nemoguće prepreke, a da za njih to možemo lako uklopiti u te sve radove pomoću tih radionica. Dobro, hvala ti, Luka. Nike? Pa evo, ja bih se htjela vratiti na ovu temu kao predmeta poduzetništva u školama, jer ja mislim da općenito, ja mislim da neko ko ide recimo u srednju strukovnu školu ima više iskustva s nekakvim poslom i tržištem rada nego što mi kao gimnazijalci imamo. A s obzirom na to da imamo recimo od 15 do 18 predmeta godišnje, ovisi u kojem smjeru, ja mislim da bi se moglo ubaciti neko poduzetništvo ili kao u spoju s nekim predmetom kao politike i gospodarstva ili geografije ili nečeg toga, ali općenito ja mislim da imamo i dovoljno vremena i dovoljno sati, a mislim da imamo i kadra u školi, da imamo tako jedan još predmet. Znači ti bi Nike radila i modularnu reformu gimnazija, jel? Pa evo sad kad pričamo o tome. Da. Dobro, hvala vam. Evo još jedno pitanjce, molim vas. Ovako, recite mi, molim vas, evo sad je Gabriel tu spomenuo jezičnu barijeru. Jeste li vi unaprijedili svoje jezične vještine, bar u nekoj maloj mjeri? Ili možemo reći, jeste li vi barem osvijestili potrebu znanja stranih jezika, evo u ovom slučaju engleskog, možda i nekog drugog, ili važnost znanja ili važnost usvajanja i razvijanja digitalnih vještina kroz sudjelovanje u ovom projektu? Evo ja kao profesor mogu reći da sam ja itekako osvijestila. Da sam recimo dosta napredovala što se tiče jezika, jer ga inače ne upotrebljavamo mi u svakodnevnom životu. Nemamo baš tako često komunikaciju s nekim ljudima i da moramo komunicirati na engleskom. Onda kad se nađete u takvoj sredini, to doista čovjeka osvijesti da on treba raditi na sebi i ukaže mu na vrijednost poznavanja stranih jezika, razvijanja tih digitalnih kompetencija i sl. Pa jel se vi sa mnom slažete? Možete li vi nešto reći na tu temu?
Evo, ja ću se referirati na zapravo te jezične vještine koje su potrebne u današnjem svijetu. Dakle, svijet, ja moram reći, postao globalno selo, tako da je poznavanje nekog univerzalnog jezika, koji bi u ovom slučaju bio engleski, zapravo nužno za sporazumijevanje sa drugim ljudima, ali u stvari, jer današnje firme ne posluju samo na teritoriji države na kojoj su osnovane, nego i na teritorijima raznih drugih država. Europska unija je najbolji primjer gdje je to zapravo sve jedno veliko tržište u kojem vi jednostavno morate poslovati sa ljudima iz drugih država. Engleski upravo jako važan u samom tom poslovanju i smatram da je ovaj projekt bio jako dobar po tom pitanju, jer zapravo mi smo bili prinuđeni komunicirati s ljudima iz drugih država upravo na engleskom jeziku. Evo imam ja jedno pitanje, ako može. Ima li recimo neka s ovih mobilnosti na kojima ste bili i modeli na kojima ste radili, je li neki koji vam je baš onako poseban ili koji vam se baš svidio ili koji ste rekli ovaj bi biznis model baš mogao proći, odnosno ovo je baš dobra ideja? Je vam išta pada na pamet? Evo, ja se ne mogu sad točno sjetiti za što je Nikin projekt u Litvi bio vezan, njezine grupe, ali on mi je izgledao kao nešto, mislim, sve su to tamo naše bile izvedive moguće ideje, ali ovako u nekakvom današnjem svijetu mislim da mi je Nikina bila ovako najrealnija i možda zvučala najuspješnija koja bi se mogla dogoditi. Je, ali sad ćete podsjetiti, znači bilo je kao one, recimo, aplikacija gdje je trebalo kao povezati nekakvu reciklažu ili ponovno korištenje različitih proizvoda samo tako da ih neko može skenirati. Tako da je dosta bilo ovako digitalno izvedivo i zato, recimo, meni je to isto bila fora. Ali kad se vratimo na našu mobilnost u Hrvatsku, koja je bila zapravo to nekakvom eko proizvodnji i svemu tome nekakvom očuvanju, ja mislim da smo tu isto imali stvarno, ja ne mogu reći da mi jedan model bio loš. Meni su svi bili izvedivi i recimo za naše podneblje da se neko više pozabavi s njima da bi mogli ispasti odlični biznis modeli. Možda je upravo taj problem zato što kod nas u Hrvatskoj kao državi koja još nije toliko, bar evo ovdje u našem kraju, ja bih rekao da je zadržan nekakav stariji mentalitet u kojem se vjeruje da ako se ne završi fakultet ili ne ide se odmah u struku, to jest ne postaje to odmah ljudi koji dobivaju plaću, ne postoji baš toliko razvijen mentalitet da mladi, pokraj toga što se školuju u današnjem svijetu sa raznovrsnom tehnologijom, imam prijatelja koji znam da time zarađuju upravo svojim poduzetništvom. Mislim da je taj mentalitet zapravo naskoči u tome da bi se pokazali kao neko koji zapravo stvarno može biti uspješan u tome. Evo, ako netko još nešto može dodati, slobodno. Mislite li da možda imamo problem malo i sa zakonodavnom stranom vezano za poduzetništvo? Bi li to bila neka prepreka? Pa sigurno da bi, zato što po našem zakonu prvo se treba za svaku malu minijaturnu sitnicu se treba dobiti nekakva dozvola na koju se čeka od 6 mjeseci do godinu dana, pa kada ljudi samo pogledaju taj proces za koji i plan, znači država treba reći ok, a da se zapravo dođe do toga našega plana treba proći jako dugo vremena da bi to bilo zakonski dozvoljeno. Pa onda ljudi samo i zbog tog zakonskog postupka nekad možda mogu imati ne toliko velike ambicije o tome. Da. Hoće li još nešto? Mogu ja samo. Dobro, ja bi lagano ovaj webinar privodila kraju. Hvala vam što ste sudjelovali. Baš mi je drago bilo čut ova vaša iskustva i dojmove i ovo je jedan od razloga zašto stvarno volimo biti dio Erasmus projekata i možda bi bilo najbolje da sada svak samo pojedinačno kaže nekakvu poruku vašim kolegama, učenicima diljem Hrvatske, zašto biti, je li
dobro sudjelovati u Erasmus projektu, nekakav poziv možda da se uključe i evo, time vas ja pozdravljam. Pa možemo po redu se uključite, evo. Evo, slobodno, ko će prvi? Da, mogu ja. Može. Ja bih recimo rekla da je nešto najljepše što je moja generacija imala iz ovog projekta koji je trajao 3 godine to što smo mi uz njega odrasli. Mislim, mi kad smo krenuli ovaj projekt, niti smo puno znali, a niti smo bili nešto posebno toliko ambiciozni, ali kroz ove 3 godine smo naučili toliko od toga, puno se razvili uz ovaj sami projekt i baš nešto najljepše od toga, ja mislim da je to što ćemo svi mi pamtiti. Super. Mogu ja sada? Može. Jednostavno, u ovih zadnjih par godina ići na Erasmus projekte meni osobno bilo odlično zato što sam naravno mogao steći mnogo vještina koje ću naravno možda ili sigurno primijeniti u budućnosti i također upoznao sam mnogo ljudi iz drugih država i naravno upoznao se nekako s njihovim kulturama i zajedničkom suradnjom smo stekli mnoge ovako biznis modele koje bi bile izvedive na mnogo načina da smo imali naravno te opreme i tako da meni općenito Erasmus projekti dođu kao nešto dobro i jako korisno za nas učenike i ostale. Hvala ti. Evo ja ću sljedeći. Dakle, Erasmus je prije svega prilika da upoznate različite kulture, ljude iz različitih kultura i razvijete vještine kojima se taj Erasmus projekt bavi. Tako da bi svakom učeniku preporučio da se prijavi na Erasmus projekt, jer je to mjesto na kojem ćete vi zapravo razvijati sebe, svoje ideje i zapravo rasti s njim. Evo, ja bih još nešto rekao. Preporučujem stvarno svakome da se uključi u bilo kakav Erasmus projekt, može biti tema, ne želim reći banalna, ali ne nužno previše ambiciozna, kakva god. Stvarno tu se nauči puno, radi se s drugim ljudima, razvijaju se društvene, kako se kaže, kompetencije, stvaraju se dugotrajna prijateljstva i radi se na sebi kao osobi. Stvarno preporučujem svakome. Hvala ti. Bravo. Evo, ja bih se odmah nadovezao na Gabriela i rekao, mislim, naravno da smo mi naučili puno tih stvari o zašto je projekt bio vezan, pokraj toga i jezične sposobnosti, sve se to poboljšalo, ali ono što je meni ostalo ovako najupečatljivije prijateljstva, 100%, tako da ako ni zbog čega drugoga, baš zbog toga, zato što sigurno ćete upoznati nove ljude, drugačijih razmišljanja, a ipak možete ovako. I evo ja bih se također nadovezala na Gorana i spomenula to kako to nije odnos i prijateljstvo koje traje samo dok traje projekt, nego se taj odnos i prijateljstvo gradi godinama nakon tog projekta i vjerujem da svako ko uđe u taj projekt neće izaći s nekim negativnim komentarima i razmišljanjem, nego će upravo suprotno imati pozitivne komentare i preporučiti svakome taj projekt. Hvala. Evo, i meni je bilo jako zanimljivo vidjeti kako ljudi iz drugih država razmišljaju i način i njihovo školovanje, kako se u njih to sve odvija, vidite razlike i sličnosti, vidite njihove kulture i izboriti se s tim, mislim ne izboriti se s tim engleskim, nego naći najbolji način kako s njima iskomunicirati sve. Hvala. I za kraj, Angela i Dana, podijelite nam vi nešto. Evo mogu ja. Možeš ti. Dobro, naravno, očita prednost Erasmus projekta je to da putujete i da upoznajete različite kulture koje možda zbilja ne bi imali priliku upoznati. A druga stvar je što projekti, rad na projektima, rad sa različitim ljudima, s različitim tipovima ljudi u grupama je nešto kako svijet danas funkcionira. Tako da ja mislim da bez obzira na temu, kao što je recimo rekao i Gabriel, to da
je to možda jedno veliko iskustvo koje je vrijedno svakome, bilo profesoru, bilo učeniku, naučiti raditi, ajmo reći, na projektu. Evo i ja ću nešto reći za kraj. Vrlo mi je drago čuti ovako mišljenja, posebno naših maturanata koji odlaze, da će oni otići sa jako pozitivnim dojmovima, ali vjerujte, i mi nastavnici koji imamo puno godina i tekako dobijemo mnogo sudjelovanjem u projektu. Sve ovo, Gabriele, što si rekao, to vrijedi i za odrasle. Znači i mi radimo na tim svojim nekim razvoj tih društvenih odnosa, unapređenje jezika, digitalne kompetencije, svoju kreativnost neku izvlačimo, jer kad vi sudjelujete u radionicama i mi o tome razmišljamo, nismo mi samo pasivni promatrači. I mi u svojim glavama razmišljamo kako bismo mi da smo na vašem mjestu i slično. Ali definitivno mislim da je sudjelovanje u Erasmus projektima nešto fantastično. Ako ja to mogu reći u svoje ime, onda mogu misliti kako je to mlađim ljudima koji imaju puno manje iskustva od mene u životu. Eto, dragi naši učenici, drage kolegice, baš mi je bilo ugodno da smo razmijenili neka razmišljanja i pozitivne dojmove, oprostite ako je bilo nešto negativno na svim ovim sudjelovanjima. Nadam se da ćemo se s ovim mlađima i dalje družiti, a vama starijima želimo sve najbolje na vašem životnom putu. Hvala. Hvala vam. Pozdrav! Hvala, Bog. Hvala, doviđenja. Ćao.